大家平安，大家拜tujuh kadam-daman nama kajenana sulibat. Saka tujuh kadam-daman na orita supui na kainwa cemas imazai toa kurusai imazai toa rusa surajan imazai toa una makayan patu tapuru kadu rusa kayan 哥罗西书2章6到12节。Ayat tua no ginaugaw ti Kristo Yesu tua maray-ray. Ula timadu ano kiparengan tuano sikavalutan. Sano kapaz api teamadu. Sano mazangar. Sa rintilin ano saruan. Namaya tutsu ano kinituro. Saka ula na moravi ano revan. Kipapauringavu maya askaparaparak tuan kano patsugana kinacawana cawano ti manga. Ayatwa aza namaya toa zwa na kemasi toa caw-cawa sintau cikar. Na kemasi toa na palawak te karvarvan ikacawana na kuya-kuya avavak. Ini ka na kemasi te Kristo. Ayatwa ti Kristo na maacuvunganga kina cemasan anamasan kina caw-cawan. Saka aicu hatimu na nakitewelanga te Kristo na gemauga wangamu tua na maacuvungan na nasi ti Kristo anamasang parengan noa pinaka rupalavalawak noa pinaka pupiso-piso ra pipenulatan timu na nakitewelanga tiamadu kini cevian nangamu salingan noa ta kinacawa-cawan toa sepasariu aicu mavana kini paki cevian na kisan nangwa no nakisusu te Kristo caw-caw. Ayatwa ka kipakiraw-raw mo nakisaselang mo te Kristo sebelen au ka kipakiraw-raw mo uta nakisaselang mo te amadu mavalot masano sarwa na kipaparangez toa pitsura noa cemas ana papevalut tayamadu kemasi toa na macai aicu kai noa cemas。既然你们接受基督耶稣为主，你们的行为必须以他为中心，在他里面扎根生长，建立信心。你们就是这样受教的，你们也要充满着感谢的心。你们要谨慎，不要被虚妄的哲学迷住了，因为那种学说是人所传授的，是根据宇宙间所谓星宿之理，而不是根据基督。因为上帝完整的神性具体地在基督里，而你们跟基督连结，也得到了丰盛的生命。他是元首，超越一切灵界的执政者和掌权者。你们已经在基督的生命里受了割礼，这割礼不是人为的，而是他使你们摆脱肉身罪性的割礼。因为你们受割礼的时候，你们是跟基督一同埋葬，你们受洗礼的时候，也借着信那使他复活的上帝的作为，跟他一同复活。这是上帝的话，记录在哥罗西书2章6到12节。
Satu cua kadam-daman nasi ni putarwan tianutim，不要被希望迷住了，不要被希望迷住了。Maya seka para ketua nikano pacugan kina cawan noa地芒啊。在今日的教会里，仍有人相信占星术、算命、风水等虚妄之说。保罗提醒基巴保林和丹女店，你们跟基督连结，也得到了丰盛的生命。他是元首，超越一切灵界的执政者和掌权者。基督已有上帝一切的丰盛，他主宰一切超自然灵体，因此我们不必再去找比基督更低的神灵或天使，更不用寻求星宿之灵解惑。重要的是，我们要跟基督连结，言行举止以他为中心，在他里面扎根成长。今天我们所要默想的，我身旁有多少人相信星座、风水之说？我曾受到影响吗？我身旁有多少人相信星座、风水之说？我曾受到影响吗？就妈妈那心里把给你们那么大努点，努十四分钟多加。Kipauran nusufuntin tua tia sisra payanga para makunuve kicina kipakin tua mana zumanu semas kipakin tua mana rita sulivatan saka ai cuaca saruan akicina na remelak akicina na margri gai cuaca saruan tia tua semas pasamara wa semas tanuti。我们要跟基督连结，一家家人多的什么？爱说的是一万的是孤单，di maju ada patutunan，saka一家的今天maju扎根saka lemtu din aya apa semarau dan di saka latinana boleh ngari ngau ni kanorita makaya toa semas saka latinana remanda saja pasusu。saka kainuri，亲爱的主，求你帮助我们，因为我们身处在充满迷惑邪说的世界，打开各样媒体就充斥各种希望之源。求主帮助我们保持清醒，单单仰望你，唯独寻求你，奉主名求，阿们。Mali tu coka jaman-jaman sini turun wa semata nukin latinana pulingalingau latapini varung sakana makainana suliva ticina pororo tanga ayakana pasmarau taja 平安